Lapha ke bazalwane sinenkinga satalelwa inje endlini singemalangeni kweda lomnye umshwedla wate ukwenza kumnakethu lo mnakethu ngoba angitishela ashadile lo mshwedla lo shothi ungilabo sisi bekumakahle bethi ingculu letinkulu aphinza nje athanjalo nje athanze nalokudunusa ngumduniseni njalo ibale kudunusa wadunusa ke wadunusela lo mnakethu ke umnakethu wasuyahabula wasekela umnakethu udivorce lomkakhe so ushada lo madunusa wemshwedla manje ke lo mshwedla lonyalo ufuna ukuchitha lo wami umuthi njengoba achitha lo wemnakethu usuka lo madunusa lo ngifaka ithombe tebantu abami mina nemkami ka Facebook kuma stories uyabona ke lo mshwedla ubona lapha kwa Facebook macethu uyathi download leti thombe uyathi send asithombe ngesithombe usendela lo mfati uyakhomenta uyanyunza uyanyembenya lo madunusa manje nginembuto bazalwane ukuthi ngimende njani ngimconze noma ngiyomreporta kulomnakethu noma ngimyelele eweseli ngoba uyathanza nekukhulumela futhi ashumayele lide lo madunusa ngifike ngisekuthule ebandleni ngisho ngithi singemalangeni asikakhohlwa ukuthi wena mdunuseni uyincitha muzi wachitha umuntu wemnakethu nyalo sowufuna ukuchitha umuntu wami wena madunusa